Ka Awaken India Movement minta kesni ka kendai tarik uyayong kalapin long ya kejing yalang pat ba hakmat umot kyang nang ba ban pin pau kejing persya ya kejing pin bor ke sorkar ya kipat ba ban pin rung kerteng adhar hadian bakilamut bentur sekretariat da kejing temu ban ya kendo ya menteri rang ba kejela ukonrat sangma bat kila syak khang lenti haki bor pulen hakaba kalami kejing ya tan jing ya patrong ka pejur hadian kejing ya kren kabalane katu kat ni por nakaliang kibor district kila pentip shikinong yalam jongka AIM bakin la banya kendu ya menteri rangba kejela ni u chief secretary namar bakim dan hashulong bat hadian kila yo ban kia kendu no ya ka deputy commissioner ka East Khasi Hills ka kong RM Kurba ban IT ya ka Dorcas. Yang demi kita penuh Awaken in the movement belong ke National Federation Jongkari India. Anda mentang sini ila pasang bani kendo ya Chief Minister jong kejela jui kondak sangma dari don coba jong jela dengan kemi ala bani kendo ila pasang ro bani bani keren bani Chief Secretary jong jela ro ngi kemi bani lap bani kendo tinggal yo bani keren no bani Deputy Commissioner di Badang Kurba dan langsung di East Khasi District. Ya ini kebang ila pau hero kalau the main issue ni kebang keren ke por kalau ba wat penbor ki pai ba bagin le yo ada ai begin jadi lagi Nilayo hi bani keren bat iro nama bon ki pat ba ko mangila I ya jingkren jong minister in charge aku di bagini ki jelas ponong kendong ter bosoi kila snodiau hi bang ba ka sarkar ng bendung ay corruption amde tong corruption ki pat ba menta keleng sodong ki sap bendo ado ka pule ka puti ki sap bendo ado ki scholarship ki sap bendo nangta nalo corruption ki sap bendo ro halo ki health service kemono ki insurance kini kita idon ro ki all age pension ki bagi sap bendo kita kita ki baibam temen bono ki paiba padon ru ki paiba ki bala tre kam sarkar ndai menta tanah kada pemter adhar ru sap harisai bat ke ai lomba anda sekal government lomba ki official authorities ki harisai ni ki paiba la kalong ki batu ki badon ki kumju ki badon ki asha agar wandiro ki sap harisai namar boleh tangki casual workers ki asha ki agar wandi ki klampa da ki thok lang sarkar ke ai ki bajia kalong chu om betang da kitin chu om betang da sentur himdan adhar harisai dikata ka jumur ngisah ko umdum ya kum ke jela mentala ngi kren kum ke jela ka jengi menta kum ono ka jingwan le yu adhar kalong no kum boy lagi benta kalong ban proof of identity on how to be an Indian citizens hari ban percaya kum tahu nong India berpura ndai ngat direct menta ngala pun pau hina kalian jengi ngala pun pau hi deputy commissioner kan ni baru khoi wan pen kam yu adhar ba unong tang utau artificial intelligence mentang ila iha ka mobile ru don AI besi artificial intelligence mentala rengi wat keleng saudong tatang daga AI menta AI apps ngila upload keleng saudong menta ke ai kapan jala da wadha masai ru unong utau artificial intelligence na kamta iwei ko minong songsnong ko ka jala me galia ko kari India bro ko imta la upload keleng saudong da wat tang utau artificial intelligence lama wadha khat RDJ du adhar udan menta lasuk palat berwat di breu perfect keleng saudong dia menta ko wei kalong bagi ada brando hai deputy commissioner kalong ba tani kami berbam pemila ha ngi buram ro ke ai ke banda kaliang jong ka Supreme Court bedam buram pla de brai hi hak kita ki khindiat senam gura ada no manong ba ke Jammu Kashmir Meghalaya berka Assam ki khamlong pher khindiat exemption kri bendon nam taki gilai tali ki state nama belai pemong no khamta na ngi kel hi tangi ke jela jong menta ngi di ru bijak bendeu barim kum bijak bendeu barit pai ngi em ko ka riulum pong no
Ke ai ke bangi haban sung thu sai menta bun kita ki nomi khmat ki bawan ha appeal ha for election ki pat ba to jit yang bang long syakri jompi nga e ya kari ba kajai bendeu ki ong de ayu ki ejri jai bendeu pat menta anda bangi ki pat ba bun sin ki jau umat menta tang kada bom yo ya ka benefits na for government tang na da bentar adha ndai om dan uwei ru ban kren nam ta kani ka hok jung ki pat ba bun ki pat ba ki em ta halo ka hok ba jing sisa ke ai ber khoi ru ka ba ki pat ba ki jet la da ki pendan kam ni ki pendan kam yu adha ro jet namar boleh ki em halo ka reason char pat ba ka relight lo ladang ikran haktin pareng mata lagi pat ba ki haban em halo ka democratic country demokrasi ke bang em menta ndai ke ai ba khoi menta ngi suthuk ban bagi pat ba ki sap penlong ban party crazy lembagi politician kita ki politician ki bathau kita ki party crazy lai po ja ki penbi yo mat jing e adu yam pai dong no nama belai ya ka mon balai lo jong ubrio la sa pen thot no ka sarkar nama belai ka sarkar ka penduduk nau sedang kam tam ba bangi pai kum kita ki kena school ki balik school kum kita ki LP school lan ki UP school menta bagi di benyo ta ka mid day meal school ro ki supek kai kita ki bayo bam na ki bayo bam ki badan adha ki bom yo bam ki kena school ki bom dan adha de ha ba khadu kai banja tinggal ada keran deputy commissioner, bagi deputy commissioner ada orang berhak itu ya kena memorandum so chief minister jangan jelah, berarti ai ke bangi nak penpau ni ba, ai bagi pat ba, sasin pat kinyo ya kenong ke jongki, sasin pat pat ba ki di benyo ya ke benefits ke jongki, dei tanah kedau benong ba, ki don ni kim dan adhar, dia kata ngim khang kita berkhoi, ngim dei rumah ngim orang khang persa ya kata, ngiburom ya ke ai ke berkhoi ya besim ya rai dengan sarkar, dei bunsin mentang ikran ya ke hok jongki pat ba kelomba wat ong bagi pat ba ki bom tan adhar ki nduk rot ki jing mentoy ki joki berkhoi mentala ki kran lai po jaj berkhoi pat ba ki nduk rot lada ngin chupen pau tang kendiat mentala ngi phai kum ka ne ka juk ka bamenta ka bangi em ada kumbang i po ka amazon ka di ka wei ka apps ka supply ki tiar kita keleng sodong ka perthai menta ndai saus pa ngot ki nong trai saus pa ngot ki nong trai ki don pa amazon ki sha weng no namar boleh ki sha weng no namar boleh ka artificial intelligence lemba ki ne ki identity ki joki la penan kam no de robot lapanan kam digi robot saus pangut cabe na nakakam lapanan kam digi robot tikani ru yo kolong kumju ngating ya kata yo kolong kumju ru iki pai banang sungsang ko kari India jungi ya pakado anda la trekam ka artificial intelligence ka ai ke banjai ki pakado namar balai ke mo ong no nadu kitu ki por ki balai no sakmat menta lada idei ki briu ki badi ban armet bro menta lada ki briu ki ko ban armet menta ki ladon kita ki artificial baby worm ki artificial baby worm ki dei kita ki balak ban armet dak basuk ki machine lakha kelong di ki basuk deki ai ki beri ki ban mi par hadin kata ka deki ai ki berkhoi ke bangi sa ko umdum menta ndengi kerpat ya ka sarkar jela bahkan wen lut ikini ki ai berkhoi ai bi ki pai ba ki ba em halo ka reason char pai ba ka ri ka balai loi ka mon ka lai loi jong pai ba ai bakin jit hi dala de om dei pat ba ka benefits jong ki pai ba an penduduk da ka sarkar par ka sarkar ka di banwan ra ya ka awareness campaign shaman la ki snong kham tam spok ki thain nong ka nong ba Jangan pat persa yu adhar ki bamon ki banle adhar ai kin le yu adhar ndai ka jing persa ka jungi ka long bangi persa buat penbori ki pat ba banle adhar ai ki pat ba ki bajit ka mon la jong kin jit ka kum ka mon ka balai lot ka jong ki om dei ban persa ya no inoro ki balai adhar rom le ki man le yu adhar ka song ka mon ka jong ki balai adhar ndai ki bong pa banle adhar ka song ka mon jong ki bong pa le adhar ndai balai pat tan ka daw ba ki bai ba ki bong pa banle adhar sa penduk lot ki benefit jong ki berkhoi katang ibu jing kili sarkar bangi ai poi ka sarkar kum ba sitayau bahkan ai ke jubab ini borkhoj bangin pe ya kata ke ai ke bana kaliang jok sarkar jela jungi kumju nak sarkar India kan ai ke jubab siki pat ba ka AIM ka thamiang persa nak tau adhar ka AIM ka yeng persa halor ka hok ba ka jing sisa ka bagi pat ba ka sa pen bor ban le yu adhar kata ka di ke bentar ka kongsan